Itu sing maksud beli ngalarang yeneng adi kenutin jaman nanging amun ken pantes pamingat kekening bates iraga di pakurana mula saja seksai muyutan nanging mekejang di pasti sing perlu kumbarang ke sisi sing perlu iraga di pakurana mula saja seksai muyutan nanging mekejang di pasti sing perlu kumbarang ke sisi sing perlu Itu sing maksud beli ngalarang yeneng adi kenutin jaman
Ini